lima dia hamu tulang kami semar mata. Tulang ada orang so tahu duti dudota maksud kita tutup di fogo ni ima amang burnami ima ibe bermuna asa mangidosa johami mangidotik kita johami asa dibegep kami songon perbuti pir dibegep setekton. Jadi kami mangidosangan dotik bisa kamu tulang kami nama ludu do perbuti nok pinasak nami jumol maju kami pas satu perbuti pir tu baru nami naruson. Asa kamu maju tiki bisa maju. Baru nami baru sagala parbu epir tu baru nami baru sagala Borpas parbu epir matu baru nami baru di timbong Bulana dia masa itu baru balikin itu baru nami baru burning berita itu baru nami baru berita Urasa buti may raja ni udah mangguhin orang guk makai kamu. Mulai tu mak. Jadi mangguhin orang guk mon. Iya ngaran ni boras. Perbuat bir. Oh ini dorang. Ini. Sepayung. Iya. Jadi. Di Naksanta itu tu di Joro Jabumuna nama penjual segongkong nasasina. Dinang dinok kami tutu nomor lutu dohok perbuetir dihata nomor lutu nak penasak kami amang baru adong hata nenek tua cuma dokon asa cita kaju menna perlinggoman siporo debatar tok silat tua luhuk mahita di paroro betul pegi hata ni tulak tai udah suat sawani diboras pir diboras seribu asal hono masuk harta di tua firma kopi baun mapas salomang firma tot dimuna salutna dulu mah pangomong betul jadi ras di dunia aja tulang hati tempat terbuat tulus baru belu pasang nana asal manut tulang hati jadi asa sikap biar orang nami lima ada satu lakman sabula merasa kalah adong mau dibawakan tulus yang walu karena tertentu akan tulang munon dari tulang dua ma bere nami dua bere ya sadabe malaki sadabe bungse san tubuh ni bere nami sitian soalnya tu bere ema tuni sepuran dua opat kan tu hamu nama Hamarangki 5 nama Hamarangki tu naporuni mana tu edeni boto namyon naporuna te idana 3 itu ono jadi adong hata nina tuatur matrokon ulipi bagasi ngapi na ulin patde do ulipi ulano ngapi na ulin patde hata do sokop persinabung sar matu persinabung gabi itu na mas korwak pas kompon asadia po song hata nina tuatur balat tapagar tumatraw tutalon arimuna magabi na marhamaranggi ay berkami nomor semalulot sada matuhamu namar nomor tubuh kita uang kita ulus kain masih komisudeng jadi songon 5 ulus 5 songon namang goki san adat sa kami hula-hula marga sagala alay amang buru pasato nama tutulan kami semar mata tuh gabi lalu mah mau lihat jolo masih anu udah deh mau lihat mak mana tuh tulang jadi apa esir kau sudah
masa begitu maramang bilang dia kamu ibu tenamion. Saat mata tu penggabian jalan tu para rasa. Gema itu tulang. Diulus herbang na pelasak namin, dohon masuk hatan na kedua, asa setitik masuk pa pulang-pulang paruk na. Tuksungan itu ulus herbang setor rabu, dapat terpasak kami. Jadi mata matung anggo nama nabai pas. Jadi Anggoro, dia orang nami imasian tulang robot, arang do info kami emen merludu. Sehingga waktu itu merludu penggabian para rasa di hamu kuparan di Anggoro nami marga Sipayo. Bangun hati di maju mendapat emen di situ betua pakai gowan di sirot borok. Di mana masih tua, salut nama kita di paror. Songan perbuekir dan binasa nami songan boras ribu-ribu. Firma Poki, Gol-Gol, Pasaloman, firma tadi muna dulu na akka pangoma. Jadi songon hatani ulus nari si Pasalona yang baru songon hatani dari dulu masian tulang robot. Jadi anggo HP akan yang baru kamu mah mengatur loh. Atur. Jadi gua anggo ngomong Bagi doamu mah tulang. saya barang berada dulu ya. Nabor naman ugabi mau para na poso. Titik masih ko pa orang nailas di rumah. Balik sesadia ulah sekitar aku na pasak namin. Saya bilang maafin sudah. Mantap. Aduh. Jadi soalnya mak jangan mau bangun namin. Oh, siapungan na kina dari siapungan. Jadi dia mau mengukur namin. Jala semua di pasar semua satu teknik anggaran dasar nih bunga ngarada. Jala nilai jiwa ada sama masih iya deh. Baik, anak-anak turun masuk ke bunga seringon. Jadi kalau naga lebih anu dan lumah urusan bunga nilai turun pasar tamu mati komisaris setengah atau dua amu di Sigultum. Bapak di Sibora Telekuda itu. Ah, jangan ambil uang pendaftaran di sini. Kalau dengan kamu meluruskan umur 600 tahun. Jadi semua setting dapat satu amir apa doa hidup dari turun dari dulu waktu panon. Oh di mana gudang dang nggak bisa hujan, mana dang nggak bisa tahan. Jadi semua ada dari dulu madokon kebutuhan mulai dibuat indah otoras sampai semua itu balian. Mana nih saya nabur cuma otoras saya lakukan doa kapal saud. aku. Saat disuruh saat matu butian. Di sana kami pasak langsung menanggar pengenal rata. Saya sampai ke penggalian jalan orang-orang. Jadi emang baru. Gabi tulang udah. Karena ya ada sormatuan ni ibu tenamion kami. Dinongsahan tamu di puguni alaman nami. Masailas rohan nami hipas dohamu laho manobot tami di tikyon. Di haroroguna raja ni hula-hula. Dibuang kamu do emi namar ludu dohot boras sipir topi soon hatan emi namar ludu madohonon nami ludu ma penggabian ludu ma tong parorasa maridia kateng yang mula di binoparni ina buru munai jala soon emi boras sipir topi na pinasa muna tuhami akka pargelingon muna dohonon ma tong soon na idot na tua-tua asa pirma poki baul-baul fasalongan pirma topi nami saluhuna julu-julu mah nang pamomo masuk
kami. Tuhomang bidusong hata na tuwa bukon pak menora pak dijaga. Ang gerada dan udara naman maroha. Amen. Binaroha begitu merubah-rubahami. Bunga-bunga tangan kami. Arami mengulang pertanyaan itu. Anggap itu soal penanggulangan. Jujuranon asalam tuulina. Jala tu sangat mak. Lalu munahan itu lang muna. Surak soalnya untuk muna marga sakala. Marga sempat mata. Alami dohon masuk hata dina dua asa bago dina nama hatu. Dulu anggun berkubian. Horas mahami hula-hula muna. Dohot tulang muna semar mata nama jara suka muna. Ganda madehamu nama alian. Jadi dia betul sama Malaka. Nah, jadi sebenarnya mak dihamu pamutik kami anak noksat akan nauli karena renggang do ada sakami hula-hula segala dohot tulang kami semar mata diperoper iboto nami nong sarumatuong atau ujungan nami ma ulon nami asabak kamu ma hasatan nai. Jadi dia mau baru nami harga sama dayut tua. Ya, terima kasih. Sehari masuk ke nami nauka udorani. Iya. Jadi hubata keluarga besar Purba. Rastua di paparan na putra toga si Mamora. Purba nanalu di bataraga boru bene dohotu bebere. Alanung robe jauh-jauh nyamang boruta margas si Payung. Di bar saur maduan ni ibotota. Asa mangarali mahita. Sahari nari Ya, jadi tidak mau Amang Boru nami marga si Payung. Amang Boru nami marga si Payung. Gabi itu aku. Kait kesuho tahok kami, kahata di parbebir nahuwak kami dohok nabinutin yak kanat tulangmu. Dolo hukas hat kami na dolo parbebir tu akka Boru nami deh. Udah tulang no. Gabi dala horas
Otma boras sipir katon di hubani boru nami boru purba nanti hutau dalam terpegudang-gudang ban dari sidadan saya 25 Arofa. Otma boras sipir katon di boru nami boru Manado terpegudang-gudang kamu sehat turun tetap naik so. Otma boras sipir katon di boru nami boru de Bataraja di Bataraja. Nah, kalau saya apa tuh sih sudah? Sudah itu udah silaban ini. Oma tu berena boru nami boru lupa batu. Guba-guba tabu-tabu. Ang binipurba do ang lupa batu. Jadi kalau sasador do boru tabu. Baik muse tu bereni purba. Bereni purba. Bereni Manado. Bere di Manado. Tangan dong. Bere di Bataraja. Bere di Lupa Batu. Bere nami dari Lupa Batu. Pasahat tu Ruki. Terima kasih bagi Nasyam Hadarupan Rajan Parburonan. Jadi itulah. Rumadas Hanami dipobuni alaman Nasyam Marhitehun Aima nalau botanami bertabok pertuhani. Jadi adong bokan yakin ima waraspir suang-suang nang enanang berlutu emis berdua parigoman misi borok amat dari batama sini tua oras mahita sanggup baror Ayo baton. suang-suang nang boras sebelum itu bilang mapoki baul pasalong Birma terpinta sanggup nana marhula-hula boru saya jujur-juna akka pamamuan. Ayo baton tulang. Lapasan ulos na mahani tusaluk na pembaran ni naburuk gunahinan ala nunga saur madua bodokton baik ma godang na oras saur madua. Iya. Baik. Oras kita gaduh bandana sejuman pasu-pasu kita malpesta tanda malos baru sabina tondong borudale sisiwe marsiuruba sabina tondong borudale oras sayur madua mila oras sayur madua baba oras sayur madua kita berpesta ada malam baru sabina tondong borudale sisiwe marsiuruba sabina tondong borudale sisiwe marsiuruba orang selfie orang mau Harga selain sabungan padonna nomor 30.
pakai cakap bersuamu asal kamu ujung berapa dua tahun saja si bodoh nabi kamu molo mameri anak baru sejolo parjolo bereng alai molo mameri di baru sebelum ini salah dua obat hari naik tadi coba dan buruk kok muka munak mana nggak iro si bangiro nabi asal saya roh nggak jadi adong dokter dalam beberapa dua lewatan perjalanan halak na berju na Allah pasangan pun na dua pasti dabotan pegang Iya. jadi tutup lima takas rok ketua muna asal mak masih gajuan mak sunduan mana tu dia selalu na mangalak kapaparan ni na buruk kunainan saya tetap mau dabotan persawian jadi sian hami tulangmu adong do kupabunuhan tumpak nami nalau manguru bihamu walaupun semua dia benotbal dari tumpak nami ima tulangmu na unang kola waruham nada kola nama nortakku boy asma wahamuna sawan hatan istuatu don nami jadi mana sebab bulan-bulan pengaruhnya sesuatu ini kena boy pabunuhami tumpak nami saya tulangmu na nalau manguru bihamu saya godang mengapina sunah saat isun saat batu kotean pinta di marga sedang lunga saat kami maralaman lunga saat pasat tadi ada tuh salut na paparin na purnami saat may itu kalian saat may itu parharasan Roma tu hatta manupahi so ina hatta sian kami suhut pasat tadi tulau dapat kami dari tahun jadi yang gobona tulang pokok bonan nyari sesuai bagi persahabatan Abu Dari tolu maulus pada lanang nami jadi halanu butuhan nami do bahak do torok do paparan ni silai sabinan kalau mobil paparan ni nakuru nami marga si payung kamu mengatur ko naman ko dak kubutuhan ni masakihon ay nagturang mo yan na marado martonon araya la itak papadalo na soko ni mapangalahona kamu do mangolati mangkatasi si peron nami baharap takok kami jadi atur hamu mah pardalam ni ulos siya po na tulang dohok siya po nangyari dodo masya po na tulang dodo masya po nangyari jadi onong alo anok ay kan asin kotong do laho panas ulos mahami bani parsayur matulaon ni iboto nami ya betul nak siya po na tulang dohok po nangyari alani baik ma musik na mardo mutusi jadi rap mahitalah foto budi garaya Rahmatullah botola budi garaya garaya segala talata surga bahaya selalu ise hata Tulung suragi bahel gayu Isero hata-hata Marga mangulang doang doang Ramai dalam botoran Tiga raya Ramai dalam botoran Tiga raya Bagasin naik di sumur gajang atau manggoek di modal nunggah saat kami ada di parsaur matu alina purunan yosia pona tulang doh pona nyari gabe mahamu si gajang umur jala si tolong minum matu tulang nama mihun nabar budi mak ala kebetulan obat haroak kami omasian hula-hula nama raha maranggi imasi baitonga peparan nina buruk kunahinan ibotok kuna ros Opuha atau yang garammu? Opuha? Opuli. Iya, jadi itu udah tong ibok kami ulus. Siang hula-hula nakar hahamarangi. Siang dibotok ku penguli. Alani sadangan not dibotok ku penguli. Sadanga itu anak nina buruna nina saur matuon.
Sadang kapag sago matu pahopo. Dari tulang, siap. Iya. Atau na bagi kamu mah. Para musik nami. Gabi mah itu. Ala pasahat ulos ma. Sian hula-hula namar raha maranggi. Di bagasa tikyon. Lain mah musik namar pardomat kesini. Musik. Jesus di voluta Hallelujah Manang hadarai Salam Kepada Majat dirohai Molata Di voluta Dalas dirohamai Bona tulang marga purba. Bona nyari marga purba. Hula-hula nama raha marang gitu marga purba. Adat nabuhi terpasahan kami di persaul majuan di botokku. Jadi kalau untuk semua hidup nabuhi kami las marohamuna dihamuna raja di pemurun nami asa semangat di pasang hata honon nami opungal dio ala hora ba bapak dia ala hobere siap ahoh. Terima kasih bani Tuhan namangalian tiki na lehet hita pada tikyon malas luhur di haroromuna tulang nami marga purba bona tulang purba bona nyari purba dohot hula-hula na martino dohon marga purba di haroromuna tupuhun yalaman nami kuberi kami naking dibuat kamu dohot eme namar luduk dohot boras spiritual di dohono matong songon na ido na tua emes dapat tua maperlinggoman ni rekina mokmok di batado silihut tua luhut ma hami pinoparni di nangon di parorot asa pirma pok itu tu bau pasalongan pirma to dinami luju-luju nang panomotan dohot ya pehok kamu naking ulos herbang tuhami pinoparni ima inang namion ima ka pohupumunaon ulus na gajang si torok rabu si gajang matong berita gabi torok ng berita horas bigyan nami bigyan muna siya kami akka pinoparni iboto mo noon at tuhamu mulutong pe dari pasat sapulu saya si majujung raja nami anong nohatay na tuto mandok dak sudah pulong usakot di bono valia dak sudah kuhuk tahe nang pesiba enoso sa dia rona mahay manomuno mo hamu dalan nami law pasanga pagkumat hamu marsoba marudupok kamu amang par musik nami Gabi. naing marsoba hami Gabi po gabi. tu tulang nami bona tulang bona niar do ula-ula na martinurun bay manaling gani bay sani Ulang maret bangun bayar si malu Sampai Tuhan lari Tuhan sama kau lagi Asemanoto Arabion Nama Salina Dalam tonton Mararaporu Orang panalo bangun Romana sama serohami mangele Rumah sejak Dan rumah horjatan Rumah malarang hitam manifestatan Sampai gua lagi sama kau lagi Asemanoto Arabion Nama Salina Dalam tondo Mararaporu Asemanoto Arabion Sampai gua lagi sama kau lagi Asemanoto Arabion Nama Salina
Salina di alamat tondo Baranak Boru Sepak gua lagi Gua sepak lagi Asemanoto Arabion Nama Salina di alamat tondo Baranak Boru Asemanoto Arabion Nama Salina di alamat tondo Baranak Boru Sopan nari Tuhan merebut kamu tang yang mulai ngagugu kamu tulang asabuin mo siya patukot kami tuang katikitik ka na yung magdege suara ni hatang molutuk song dia pe naroha mila homar soba tuhamu tulang nami las marohamu raja nami innahamu takas luhu halasok kami pantahenang muna na uli na dinggani maradopok kami akka tulang muna asadabok magtok sa manilok ni na dua-dua lomak masilat juang lomak masuk binabuan horos tuhamu martulang saya songoni mahami tujulan nyaron masuk hamwak kabere nami sa mau saya namu ala ni dohonang nami matok sama ni dok pina dua-dua bagok to namar hal to dolok matong namar rubian horos mahami naman jalosong kana pinasa muna lam tuganda naman ibudi ni boto namyo masuk-masuk ni Tuhan ihamuna amang guru nami ala ni simpulan nami matoktor nami ate ala kacang do pepartikian opak muna para musik nami masih tulbe kami siat tulang bona nyari rap dohot hura namar hamaran ki marga purba pasahat adat di parsaur matlaon ni botokon ala ni simpulan nami matoktor nami nabok masokon ni dok ni natua hinahung malkiyo hinahung na itu manohatan bahay magodak si Dio nas pado mga tugodak hasahatan dia palatikyon la suakone mangboru boras si pirito dilo eme na magludu na boy buak kami asala sumarohamu asa sohon hataga tiyo na madokon asa titim na isro tinopa ulung nailes di rumah galau na dia si pirito do eme na magludu na buo pasatan to amo mangboru nami saya materi batama na mangboy pasu-pasu oleh ato na tunang mula naruhanami niya kasawono mapadalan na Sada mau nutuhela nami dobur nami. Sada mun ala duro umparan di motor nami persadaman tu sida. Ga beres anu. Sada ma tu pahopu atas soni bawa manguru. Mulai kejak rapu umparan ni di motor nami nak perdulu saur matul sampai tamu ngado kodangan na umpar.
Kirolo tuamu mangatual menatibis asalas baroamu. Ton haraga jodura madok tutu asapila cukup kundur menati diminta dia. Baik sentifia mu mangalaka keluarga di motonami yang sentifia dapat persaudian. Kami pada tikiona para rasrohana kami mener kamu. Kipas dua to kamu mendapat kami di bumi alam nami yang suak songoni nak kami pemurumum kipas itu. Songoni doknya tu mana orang raja nami nak sorry pada. Tiboy na martibak turun na sibuga oras may tanama ko na bumo sa tuhata manang padungan kita sa lukunin na raja nami nagsuri pa na iwa kamu nakseperti tadi dohot na marlugui dohot kunos gajang rabuy sanggiyap matang raja nami nagsuri pa na makilap siya na daw majaw siya na dalo ditangiyang mutu amat dari bata raja nami nagsuri pa na dilaksani rohanami itu raja nami Roma hal itu tu manuk bahamu dua dadahan duhuma mengemu doa nak kami. Semartabata pamatutunaw ni Dehami soli naksyan asabo mo sinog dengan kuway kami mga lupihabos di labdanami Masanok pertulu sa urmatuan ope hubungan naimar pertulani dinawin ng mga tiyo binay ko panuhatan asabay tamang maperdinami si Diyoy na sepadu matuhasahatan Balas bunga-bunga dengan ibadah-ibadah arena selamat tinggal di Napura arena selamat jalan di hari aman solas 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 bebas sudah
oke. Para kami juga sangat tulong at tunay hamar namin magkadababan natin baru itu pagjulo kami at para siduli kasi las maruhat natin agabi masalah oras so ni bali hamba pangburu kami marga si payung gabi lang amang buru isorro kami noain di pasaw paturi na buru namin yon siyan kami ula-ula muna po so marga lubat tobi so na kayo mangburu hararo namin damo las maruha muna Isiala ni rorohami mataputok kami tubugo niya lamang muna ho. Tubog kami doon may namarluto. Tubog por oboras si Pesi Tortik. Nasa doon namin mamang buru sa mga kanina batua. Nasa ito si tabatua may na parlinggo manirit kinamokmok. Ang hata ni batala si Lutua. Oras na ang mamang buru. Matututo lang. So mag-inang hata ni Parbudir. Nasa firmapok ni nabahulbahul patsalongat. Firmaton di Musa doon ako para ni nagburu namin yun. Luju-luju mana yang muna kami. Tuk semua ini dia pangburu dah boleh terbuat kami. May namar luju dah boras perbuat dia. Sama ini nama dua titin nanti naupay na golang mayang golang guna. Otik susah dia may naubok kami Tuhan dia tama manang boy pasu-pasu. Semua ini bahkan di perbuat dia siap kami dong may namar luju. Ula-ula mu marga betul. Pasal kami mamuse tu ula-ula saur matua. Ibu nami siapa kata-kata. Dia kabar tiket naulion. Patuh hamu adat mangguhi adat naguk di pasar Ramadan di kota Nagam. Rasul amin wa ingison iba hula muna hula naboso nabagan. Jadi di kabar itu dibuat kami memang baru nakani ima sipir matod di dohot eme namar ludu. Bagaimana parhite pidokan ulauta mana pinita di ulauta sedario perlu duma kapas samotan pas apa panggabi pahorasat di hamuna saluna oparani botonami nau saur mator dulu mah ulus yang hula-hula na poso kami hula-hula na poso ini betul ikut nagagan gabi jadi orang manggoro dohonon nami ma perjulu nasahatan ni adat manang ulos si Gajah Prabu na perjulu tu boru dohot hela nami abang boru ate iya pasti gitu kan na padua hon alanung nga di basa-basa hutu hatta pahapu nami tu hela dohot boru nami saya gaya itu pahapu nami itu gabi jadi na patuluhon kami marpangiduan kamu mamang boru mangatur ko natin iya jadi dua misi itu lang tadi jadi semua ni mah saungan hatanya ulus kalau pasahatam itu oke pasahatam memang tuh apa nami di rapotun na budari dulu mah pasahatam nami alai bohabeno alanya ka situasi buru nami hela nami bidang busa tu partikin osta di zon alani di ulus na dulu nang tahatai hamu mama meakko tu dia man pasahatam nami hamu mama mengarari jala tarigot sona watau kami na budari yang kau sono bubi sonya kabartiknya yang gohorogi mardalan do alai ulos nai ala ni situasi ini yang terpatu pahami ala dangison nama jantar soni mawang molo udah tema tulang boha di hamu para siduli nami marga-nagagan perjulu mahami ati amang duli pasal kita maju akan hobar ati nang jadi penon kata sangat manusia ulos holong tu beruta do elata jadi oke di hamu makpat nami jadi mang duli amak permusik nama lo Gabi amak pasat ada na hobar mahami tu raja namang baru nami asabet damang mamang na hobar kusik
posisi rumoku tempat berdua kali kita sobat masih berdua. Ya, lagu ni Sobat Musora. Lagu ni Sobat Musora.
Batokara Iro Hamusude Dunia pada orang di jauh ada ini pakai senjata bilohan di sarana Tidak harumuna imanong baru-baru pita dibugun niya laman nami namarapang na marjualon ibuang kamu oras si Pirton di doho emi na marludu asa firma tong poki baul-baul mapasalongan firma to dinami julu-julu manang pangoruan asa emis kedua ma perlinggoman ni deke na mokmok di bata matong silihut dua lu mahami pinong perdina nongon marhidikan yang muna di barorot na niya pihom muna di ulusok kamu tuak ka pinong perdina nongon tugabi na malang di rajay na mangalian ope raja ni hula-hula romahami manong masomba tuhamu menutup pekalas jari-jari pasapuluh saya sekali ujung paras maruhamu na adong lohatan na dua-dua dak sudah pulung susakot guna pa dia dak sudah temuhum nagpe si Beno susadia parmusin kami Tarunya seluruh kami di pabayna muna ginarohamu madagotok kami marsobahami tokodohamu soalnya tua-tua pak niganya tu pak nina hora anak ni raja jala poparan nina mora jala malu marroha ginarohamu madagotok kami berbunga-bunga tangan nami di baik kamu merhijir di situ suara amang guru las rohanam yang dia marhiji ulo ta sadarion nam ditabe itu hana ka panggawe parorasan yang mula saluhna asa dohonon nain masuk hatani na tua bagok nomor hal to mananya kata dirubian oras mahami saluhna nama jalok tanyang nami tutu hata ditabai ma di hamuna gabi minut na tua tinahu wal tio wina itu panguhatan baik damang si tio baru ma tu hasatan sahat kesal sahat man datu monteho horas panganom kita jadi jumpa mati kina jadi ope masih panganom mahita jadi ope gorokan boru muna saya dibahain amak tiar di
pugune lamam muna lau inganan ya ka horong ni hula-hula